ta kurban tu pa jiriglo dan itu press conference ha sa tong dun po si alam bang ja semet la litum chuche junje ka che song puthak patumi chief minister office ko hati long tripartite talk dolo hata ka gomer ba sambe chief minister methang masi dolo kar beno to mas council pen ke TM ma ha kuram long hang dolo MP Omar Singh Kisio ke hai dolo da ka principal secretary pen ke MLA wa tumdu pen ke puni tumla ke song ra rap song ja ba ko te je tum dan ke tong si chingwai lo so ke chingwai lam ke patumi chief minister ke hai pa methang pen ba si press conference si pang da lo te ma sa ni tum na je ma tha da kar beno wa ki formally tumta sola bangrat panthan si gilit ko la lasi kacing wai bangke militum bima demand sonfroga demand ke pondu la sonfroga demand anta kacing wai long bangke cikroya lasi lasu kacing wai long cikroya era teng plutang te militum hin pen kar bia ke par ki sung pen kapa jok lang ji ake mang long bang asam government la pen kar beno tumas council nang ke koi ada bangi isi kemi ang tek ki tum pen kunang kopo lasi lasu kacikroya lam te bangke la hen lo je non jasemet la militu matiman bangke PGR BGR pe cenglo kar bengong lo ke department land government land la pena bangke ason la forest area mukha long pen aron re ang pan pen ke wang man ang tu mat harli ni ke chiste demand la pen ke trading license in thanai la PGR BGR area long ke tu mukha la pena bangke separate electoral roll selam nei kar bengong tu mas council election apan general election pen abutarli ko separate lahai sini tu mena adimana bangke dulu sila songbong pen government ma sam tu ta tu mi mat kelang itum la kacing wai long bangke chikoi det lo la si non mat la PGR long jitu la kes ke du pen along ka prek along le long ana bangke nikrip ho ang bong pen ma sila ka thar le sai bangke pangche nang usalang itum pen chikoi lo la si dak la bukulia long ke du bolong komedi long ke du la irrigation along le la dakta tharle nang pura chekroy lo BGR utor borbil dakta ka tharle ji fan chekroy lo la pen ke nijangkar biang long long ke do la PGR along le long mata la fencing kangkai la hem ka bi khali 8000 bighas sodang long ana bangke fencing ingkai po thinki epola social forestry ba afforestation la ya atum bersia kam bang dak panceng po la su bangke chekroy lo so sa si nijangkar biang long ka tenang sona soil conservation along li ba agriculture along li ba school along li lasan ang tanpen bang etma ke wangatum do call at do hala haya dima bangta pamukuli ji phana bangke autonomous council phantum chief minister si proje natum election notice pinon la su ki plung katharle hut police force an ma ke nai ke ni tumar chakdum po chief minister ma ke chakthi la sida ke lon order da pura li tumana support po ti nona bangke council tumang ko anake proper mandubi stiti la council kam la si lalo che klasi council ba ko ni tum non tarin ko rasir ke ko puthot aptumi kaching wai kaching kroe ten pen fai konat pen ko so ke pancheng di ma la so putha kaching wai di fason ko rasir ke ko kaching wai tar ni tum hot kilo council pen tini la pen PGR BGR along ke do ki pitang la trading license do an yang toneng Punjab po data chikroi lo PGR ang kang arlu ke do government office anda dak benon makala ke alo pe terik thai po la chikroi lo la pen bangke separate electoral roll la so ka selam nang ji pan sai ma tumi la bangke chikroi ke milo la si dak council tumpen jitu asam government pan kilu tang alu hala solo bana ko council nang le tiet lo la so council long bana comment di nang ko la son ma sa timi bang alam thei klang la hala hai hui the alam thei bang ka no la engko rasir ke bar ni bang si mi tum in chapen apo hala bang ka mi tum se parai tipo la pena sab su kis legal process asab su ding chat ta hai bang ke la lo ding chat male ding we un ana ke prapen arni bang lagi let atrai la bang padu mat arni bang kita kang chat tersa akese bang padu da prang nang se timi chikroi la chikroi jon joning bang padu nang kita chikroi bang ke hala mane PIL ki PGR area long don suri hini ra don arkep family do la song bang don faruge thomra don thoke ba se ke PIL file de la sila PIL ke file tumbang pulo je la ke PGR kali lage westland puti high court kan itu lam the bang ke hoidang la sida isi ni tum ningduk bang la hen lo lage PGR kali pu hala PIL ke file ang tan men ke bang tum kira ningkan hini ke pleng ponon
Sita Autonomous Council pen counter edifit lake PGR pu na antat counter edifit pipedet. La banke council tuma failure binong la banke. La pen council along the high power committee do la so eviction ka pakem pi pan. The high power committee tum ninkan hini ko pilo ke claim ni par junang kokko. Executive committee do that executive committee tum ninkan hini yang bong pilo ke claim the counter edifit na ti ke. Ye thomli tum pui banke la so a PGR put had a case filed in kapache dan di fan council pen appointment to advocate. La so advocate bang la ninkan hini ko pie pot si counter activity ike deadlo. Hala daga bang sini tumbange mana isi karju padunang kop. La si la hayalam the anda atumi chepe klang lablo amat si council tumki pu bangke la ken notification aveke polang subalang si alang tumbangke ninje kong. Tenrata pandala si Hanwaret. La si nilitumpu daklo, la ken notified boundary, la penke PGR pu ka declare, gadget a notification kadu kavita du. Kedu tang lagi. La supposi chief minister bang nang kuloje nang litum la kachi song wek arat atumai hintenta protang te, third respondent nang litum du dunchabe. Nang litum da court long FDC piderno je la ke PGR pu ka declare a supporting a document bala to Gadget notification pen cenglo kadu kavita teacher ki prupul la so dokumen bangke do punang itu high court lo luducer la si la bangta chekroi lo apot si un anake prapen manolong ke court ki check itu misal la itu kenda si tarik 4 Januari si court intuji la sila court kang kuar ni pen masela la counter residency pidat nang pu itu chekroi lo si council hin pen mata tarik 4 Januari si court along ke counter affidavit tipo nilitum la kachi song ara ratun hinta January tarikh ko ke counter affidavit banga court along itunta submit to counter affidavit ladak isili tum kachi ni banga la henlo autonomous council pen ke dam tang jitu tipidun hala so alu ke chok si chokchi hala daki puke 1933 aningkan PGR ki hala so notification along ke PGR ko alam tok pedet tu si haladak la tum pudun rong la si council phane tum chuning ri la so lo ke na tum chi du su de la ke ka pachok chi alam sinam tum da ka mane kodalong ki du rong la si la hailam se tani tum ko chingwai tu po hen la si non mada banke militum dak atumi ka chingwai ateng pulutang te hala ka chikroi la ba teng lo pulutang te militum banke ning chekarong lo puti punang pu banki Nilitum pima demand ke pon state government along ba autonomous council pen kaching wailo hala dake dimana teng kroi thai eviction nang puta kroi derlo trading license in thanai bo che kroi derlo tijar area ladak pen department office on ta real shift nahi pula da che kroi derlo tijar arlo ke do police station pho anda la ta mane dakben uthai jab nahi pabe der nahi la hai da che kroi derlo autonomous council election from separate voter la so selam ni putar electoral rule selam ni putar kroy derlo bulutang te kache kroya teng te laka ninche karong nang ko kache song arat ti ke hailo kache song masi kichun mutenon ing beng si bangke la kache kroy tang alam amukhaan ki klema bang gormen atum ko an si pachun ponji ma halale isi ang beng lang api agreement pen implementation pinya part do la si agreement long bangke lake che kroy at pen si kache kroy lo la peno ke implementation a part along bang ancho la sila implementation of part bangke apor dala bang sap nahi angdeng isido si implementation of part ta sita kiun analong pen bangke council tum bangka la pangcheng bom nang po lahen lo amasinon kadu kawe kar binglong rat afadani tum chuning riji jela kache song ke dam tang ana bangke la ke ne damlo atumon tadak ninghang he sita suluk soda atumon da konat pene ko sone bang de lo tema sita non pen efrang ana bangke ili tu madiman ten government da kroilo posila suluk sodaga to mon hui bang pa bang long nang nilo kadu ka beta long ri long par lo insam dina to mon ke wandi fansi bor inang po la pen ke dak ke do kape ka ke tum anda mi la bang ke insam dina to mon ke wandi long ke kadu ka beta cerab rapeta po la pen Assam all Assam Students Union pen chenglo Assam long do ana ke dak moran motok rum kadu kawi kahak kusari atum pen chenglo garo boro ang ton la pen north east long do ani long thai tu man da kana nga che dondun pen bidi sere na nga che rabdun pen apod alang itu kada ne dun pur bang tu pa je pon
Hmm, hmm. Kali trading license ave penjong sida kikula biare kulutang te lage illegal lo apo si hala haya business establishment ke inkirang po lage inkir po lalo kali lage inkirun e kulutang te lage kakirun e ji adi mo bangke hala mane jong se joborio sing pude ama sida ko joborio sing pangkir e bang force ke to e kam lo mati la si force ke to e kam state government se chakring lo ko nadman ang tum kenang so din ke force ke nang hoyle na ki pu pu yet lo la si jong si council tum la inkiro e pugi pugi inkir kena to kapang kir pangke la ke council inter law and order ke na kira duni bisar government na silang kok iti kulat mana la pa mane trading license kawe adukan do ande la ke habnang ko ati la ke illegal penal isi bange siksidul arono teng penda la ke constitution violation kini by council panel tume tax ka chuto kai pinago so la hini ya hin penda la ke crime no kam bange